Boom. Wakumulu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est vrai tsilangemiaji ya ukansi na ufanya video na hizo shamono helizo longoza jil na helizo longoza indeka obligatoire. Rifanye ze video inu message ilo très important. Ya kaubidi wa alaikum islam umedi sport. Ya kaubidi message inu nifanye iketsumuhisa. Chaga mjojeleza pourquoi ye message nifanya o haruma o mwezi mtukufu wa Ramadhan. Haukaya undo mwezi wa baraka na neema, undo mwezi wa maghfira, undo mwezi wa tauba, undo mwezi ikao shetani kejabidi alishindi. Watukufu na mpartage video yangu. Haukaya message yangu inunga mjonrongozi mwanam metsoi, nirongozi na mwanam shetsoi. Ikao mwanamme katsuona ya ukaya ngujo ya rende mwanamme banihaye nai ya mtsimbie mbi ya mtsimbie kufuru wakati kao yoti njema. Ngi obligé Monsieur l'emblème Ababa, longue vie à vous et bon Ramadan. Et j'espère que Dieu va vous protéger, que vous restez 100 ans de plus avec Madame l'emblème Abba, Madame l'emblème la belle Bella, Inch'Allah, et vos enfants dignes avec vos cœurs, de grands cœurs, Inch'Allah. Message yangu watukufu, Lukaya ganjon rongoze, mwanam shetsoi, nirongoze na mwanam metsoi. Haruma mwezi mtukufunu wakati kao inu message ya kao bidi niambe eketu muhis shanga muyambo haruma mwezi mtukufu mwanam mewoi yankilia irejei hozoloni mwanam shawoi ya elewe ya ukaya yanze mrume ya mwanza ya mwanziza ya mbeha manga shamrume ikao wamjua momjini hanyu hau promotion ya tsuhona na valeur ya tsuhona kawe mrumshi ya tsuparoka na hajanawe kejabidi ukensi hatabasa wambe ngojo unende emrumaho nai wakati mrumaho waide mrume ya hwanziza ya hubala uja Faransa hata mwaha kojatimu mwaha kojatimu wakomori rahane jakati jaharme message ya hangu rahane jakati jaharme message ya hangu gamjo ni remercier owanama ni remercier na mafundi wenji ikao mafundi ikao nana mwanyanyasi ikao Mwenyezi Mungu watukuza walona roho njema riamina uka winji wa huwa komori waungwa uhule na roho njema shado ukaya rombilane dua zamando mimi turamu do uveshi ya marahaba ye mwanama ikaonga njo muheza wangu yo ujuli hani hanele zina la Kamla d'amour ikao ye journaliste wa Comore Actualité ye journaliste wa Comore Actualité gamumbesho lo marahaba message ikao haifanya hakaunrongoza hakaunibesha conseil hindi hadafanya message ya vili hanirongoza harongoze mwanama Hasani Isa na négociateur ranja jarme sujet hangu ye journaliste manyanyasi wa Comore Actualité ujulwa le zina la Kamla d'amour kamumbesho lo marahaba ye complement le makalima ya yamba marahaf ya unika conseil wakati kao mwanadamu yo ujua hanjamba nukwamba jazba na halab harungo ikao ziwele nai Mwenyezi Mungu jo utukuzi journaliste wa Comore Actualité ujula ile zina la Kamla d'amour
ikao avec le respect baikenga mumjuao changejoka obligé. Arrête de m'appeler. Gejoka obligé ni mhezevan mumone. Les journalistes oui avec le respect gamumsteh vraiment chapeau wakatika wando wanadamu ruanzao radio wanz wabaki haurinika konsena makalima harmaze rezo sosio wakatika wanu rika Mwenyezi Mungu watukuza hauka wandu hamanda wanu kwa tu existe haruma yeti ya Komoro ho uyelewa na urambua na unikiwa nyanyao makonsei nanu wanashewao hamakalima ya kibinadamu. Nirudi tena niveshele marahaba fundi wangu ikao hapuha harmo mji mtukufu wa Mbeni ikao hafanya video video yintushi hakao niveshele marahaba damina emwanama Hasani Isa le négociateur fundi watu wai yopara mashuhuli Mhussein yalawa harmo mji wa Mbeni yohamba Papa Kasim aukaya le mashuhuli Mhussein lo sakaliti elilio Papa Kasim aukaka mdu hazaya mdu parwane mwana wala mdu change dina fundi watu yapuha harmo mji mtukufu wa Mbeni ikao afanya message hakawone sawa upeo waho wanadamu wakomori wako ujibi wanambi wako amplo disembi fundi watu woi hani felicite mwanama Hasani Isa le négociateur haulese ukaya wanaumese komsa wandujwa ujilana wandujwa umana wandujwa uvurana shamwana mmekaduka na rancune yemana kafanya intervention haono omolewano wa hangu ni mwana Hassan hahundu wanadamu wenjo wa Komoro wakansi juma utapolomik juma urongo heli wanzao juma haba makalima mai wakati kao ya direct ya reconciliation ya hangu na Hassan Isa le négociateur winji kwa janja wasuive banda wakahanza walinde mbi banda wakahanza walinde wake mashaka haukamkomori yohanza mahalani kao walombi wajoka majaraha wajoka hufa wajoka ngoza ajal izo dizo mkomori yako amplodise izo dizo mkomori yako jiwanizo yefundo hatu wai Mwenyezi Mungu na mhifadhi ya mjazeher kumambia ukaya ngarongo Mwenyezi Mungu imafundiwa wenji wakihama lefundo hatu wai wadojwa ya ukaya makalima yohamba hanywa ngama hanywa yatimba mhono kashinde ufikiza si wakomonizo sikalizichi shaho parisa wangu ikao wanza wamani washindane wangu fanya watahanamna cha wangu kwado metezizan shapo mzi wangu Papa Kasim ikao hupuha harmo mji mtukufu wa Mbeni mji mtukufu wa Mbeni ngoma vraiment chapeau rushukuria haukamjonza mafundi wenji wakihamandawe wali conseiller si wanahanyu wali conseiller si wanashwanyu wakati kao rinjia hau rende na urongo wanai hau rende na haba makalima chapeau mzon hangu Papa Kasim mashuhuli Mhussein wapuha harmo mji mtukufu wa Mbeni na upeshala marahaba emwanama ametkiko ikawandu piangwa mjuao ya ukaya wei shababi wa rezo sosio ikao shababi yatiparorongwa nai yatiparorongwa makalima mai cha zembioza pia reconciliation ya rengeze ya rongoze ya enkeze ya eleze zandonai ilibwa parhanihe makalima ya shubinadamu nana winji waripara nanu wajadzahatu ngatsaho samaha wakati kao warambi ya makalima karjashia abadera ile ukaya ye amani yonjema ye amani do aula kabati longo njema haka ekanga we furahani daune manyanyo kabati longo njema hamade kanga we compréhensive wakati kanga wana problem na mimi gamanzoveshe marahaba imhu wangu Fakih Radad ikao oyimru ikao politicien
sha alhamdulillah wakaupara baiki garja kaurangaze apeli shawareleza ukaya pas normal wandu hubaki harmauman wandu hamanda wao wandu watosa wandu baukaya marhaba menji aukaya zero zahanyu washashi walo harmonisi hatu walo nizo ukaya yemkomori hanzambi yemkomori amplo disembi yemkomori ujibwa wake ani mkomori ujibwa wajili ajali johunde manahinga gamla harmo pande huo gamstehi fundo wangu Said Abdillah longue vie notre papa le bien-aimé longue vie notre fundi Said Abdillah Mwenyezi Mungu na uhinsa tahale inshallah nana longue vie fundi watu Said Muhammad Jibril Mwenyezi Mungu yajalie uzidi zenjema inshallah ukejuma umobilize owazazi Saidi mayatima na mafukara wakoma watukufu ya message yangu ni message na zondongozi mwanamshi tsoi na mwanamme tsoi message kao gamwendo hata ndongoi hambavi intabisha inderange wakati kao tihanti ya uka message ya madazinu ganjo zamba eketsu muhisa ndio oblige haine nongo soka yonti nirongoze mwanamshe woi nane mwanamme mjini hao ye hadisi jaji baike ye mrumme ngwanzoni dononse mwanamme ledzina sabano je peux pas faire ça uo tulubina damu hangu yu tulele hangu shaga mjorongoze mwanamme ni mkliankili gamjorongoze mwanamshi yaelewe mlorelwa njema waelewe umji wahe warambue hauye famia warambue haukaizo njohamba umji wahe ngwajo urambua e mwanamme ge Marseille e mwanamshe ge Marseille gwaishio belle dome yabwe manana ba belle dome ili waelewe ili warambue ili wajue e mwanamshe yarambue e mwanamme yajue haukemrumme hakazani vumbue mwanamme ledzina yesidehele ya hangu watukufu wa Komoro mwanamme ikao mbebehe maore mzazahe mkomori halola mwanamshe mkomori ya mlola ihoma yote ikao mwanamsho ikajakana hatalongo zahe ishakani shohiri hakanaze sura zahe nekori yahe izo ndize mrumme ya mwona ya jiwanae wakati kao mahabade helilo kuna ujua ujibiwa namru wakati kao kutonaze sura zahe hau kujare sante rongo hau tapai kudefudro wakati kanga joka winji na kuplizinji ikawa njia mayo ta Ufaransa wa uramba ukaya wentu mwanza shanga mtu stahiki ni mlole ya mlole ni hunde maisha wodo ujiro wa hatu sisi wasaya lichujoka uparo jozifanya gajo utsa warifanya mahana maha yekamruka japari sawa mrikao wasawa na mru ya ramba kawengani mwanzongu na anzo ralola nabo ya nanzao shansumlo la hasibabu mzazahe nsumlo la hasibabu mbadahe nsumlo la hasibabu fami karna uparo jolo la sisi komsa shangar jolo la kahu resante kema na mshawai nguhanzo hama habashati ya papie nguhanzo hasantima satibabu papie nguhanzo hasibabu nyanzo za kikweli sha alijihansu kaya harimdu la sibiri habono ishode shirangamiza uze couple shode shangamiza o armaze ndola zendela harmoti ya Faransa nana ihuma yote lokaya ngamulolo parce que j'ai pas le choix ngamlo ni mwaname we ilindo hundabanu no lala ngamlola ni mwaname we ili nani ke papier e mwanyanyasi we hazambabahe maore mzazahe ngazija. Désolé, ben, maman Turan. Allô, maman. Allô. Allô, maman. Allô, maman. Njema, ujua ngamnono. Ça va, chérie. En tout cas, gamian direct, maman. Ah, ya bisous. Ok, maman. Hede harenke mwana msheula. Hanshide na yehoma yoti. Ye mwana memdulune mapapia. Halole mrumshahe.
banda hamwanza emrumshi hambangu mwanzo ne mwanamme wo jeune ye jeune walolana ula mwanamme boya mlola waishidone wazamna mwanamzima ula mwanamshe situation yake keja change ula mwanamme boka nalifanye pax banga mwanzo de mtata mwana hangu wafanya pax ufanya ila pax hafanya namna hata ila pax passe habale mrumshahe wa jamanga juillet 2021 juillet 2021 ho wasuluhu nu Marseille haishile ne mrumma wabaki hata utu mrumma kaufanya hazima yoti halawa yabo hasihima yoti hende tujura jaune mrumshahe hajara jia gale mrumshahe watsaha nyumba ola mrumshahe hadunge mrumme na litsahe nyumba na litsahe nyumba ola mrumme bada gena mahaba ya hene mrumshahe hauno yaukana nrenge nyumba ijoni bali ya tujule zina langu ne mrumshahangu bawide mtazai mwanangu gani mwanzo kunanzo na bania la mahaba ya wanadamu ikawanzo wa profite ya latif kama zonjengo goze mwanamshirangu wakati la horenga ila nyumba ya kliezing ya rengezi na bana uziro hili o usiku wa wasili Faransa walawa wanaume na mwanamme ya joda honi hahe mwanamshola ni mrumahe harola ye mjimzima wo mjimzima dene mwanamshe haja hakawambia mrumme ukaya marahaba menji we watwania we mtukufu raidi hulole mwanamsho hatu humbalia hujamanga shapo umjua hatu ngasira binawa umjua hatu ngari huto sawa umjua hatu vlamari huveshela marahaba omjua hatu rubeshela marahaba de mwanamme ola suonele foto lahe yabonga mjuma bianizo naona shaga mazoni mlongo za kawo mrulo Marseille ni mjua o mwanamme ni mwana o ni mlongo za avec respect si hautsova dabu mwanamme ola bwe mwanamshe ya wasuli Faransa hende honda hona hundu maso hende ngwambie mrume mwanamshe karubeshela marahaba raini hubale mwanamsho hatu hata mdungana mzaya mnamana hata humasulisha hunu Faransa marahaba menji bovala he ngari hwanzao we mtukufu bovala eza jiri hili eza jiri bwa tukufu ola mwanamme hasihi mayoti hende hulandi sahazi hashile mrume awashile mrumshano kaya vomieni kaona dezangu nedena ngari mrumshangu nambera nguwa haja kwa jafanya maha hareje jangare mrumshahe yika wakate mwanamme hanzala lene mrumshara hetu mwejaja ya mkome laisse-moi izoka jaka ya mayoti ne me touche pas izoka jaka ya mayoti wakati kawele mrumaho mazaya wo mrumahe wonsu aminika hatimizi même 33 ans kajatimize mrumahe wanyu kajatimize mamungo miraru na miraru holewa hamambia laisse-moi mrumeche hata ensobili mrume gwaza kome mrumsha nchilili boucher qu'est-ce qui se passe non ils ont joué au Cairo ni fungu hai yeba ntsoka de mina wema yoti oui mon frère Hamademba ntsoka de mina wema yoti si hulola we jeune mi jeune ridunga na tsifarizam na mwana ridunga na rijahumu même pas emna ritsaha nyumba sede tsukla la kafu su presence na ngozo tsepia ile mesha ya jasa hilishi sheriti la wajuzi tilaje gamhukome kutumbele na ukome hambiye mrumshokaya amabe mrume antuka mimi bidi unifungue mrume daje ebanu sajiri wo mrume jeune mjani eza fanishangu bwa komo na zonjeno goze manamsho yanje hikma na akili ya elewe realite na verite ya latif ema kalma na zonjeno mabehinga mimi wakatila ola mwanamme kajaelewa ni mwanamme diabule mrumshahe ya rezo sosio Facebook diambuli ye compte habano mrumshangu nswelewa rija hunu kajafanya mpama sitsahe nyumba sitreze nguzon sepia wauka belle demain tout plein na boulevard national wakati le mwanamshe haharamba no hato usiku ngamambo yakaubule mrumahe usiku akabule mrumahe hamambia ntukale odo ngofanyo le ya mwiso hadith na bandene mrumahe kwa mrumahe bisa optimise c'est-à-dire elle est pas hérésie à la tif
elle est pas heureuse. Bisa optimiste. Emrume hanjar me compte. Mwenyezi Mungu akaona yamonese. Hida hundu baliye konti yahe. Nguha imana mmeula yakende ya joda honi. Yakamba rubeshi la maraba buvala he. Mwenyezi Mungu na ujazere buvala he. Mwenyezi Mungu na utukuze buvala he. Gari wanza ubale mwana mshwatu jahunu Faransa. Hutimizi miadi. Ulade mwana mmea lodene mrumshahe. Le photo na liwana. Ye mwana mmea una hono wanjila na heli noire même na cœur. Na ma photo luxe. Ya mwaname shababi ya udeplace Mayotte. Harumansi ikaonga wo problemu. Harumansi ikawa winju enda Mayotte. Wajuanza wahunga namna jahunu Faransa. Mwanamsho hakubani hao. Urengwa ni mwaname shababi. Ya wanze ya wanziza. Ya hubali hujaunu manga masu ni juillet 2021. Ya hungebale mwaname ola uloda wena ya ulove ude mwaname ya jaka umferashaya. Ya jaka umfelicite. Mumjini hanyu. Mwanamsho hangu. Yeke mwaname wuha kauhanza. Joka kujeda Mayotte joka hahurangi na ngukomora. Reke mwaname ngena papie reka katina papie. Joka hahulole wakati eka mparo kahawara komora. Shemruma hongiyo sharma tamwida dagawe mziro. Mwenyezi Mungu najaleke mwanawo wa hemruma. Insha Allah. Mwenyezi Mungu najali. Sha ejitabisha mrumme. Avara hetu mwejaja. Fevrier wa uroha hudiwa zakara kujafanya mahamanga kujafanya mempa maha wa uroha huendeza wate masihu na temrume mwambeshia emana nifanyo hadi ni dabonso utsaharoha huendeza go ubaki wate masihu ujoda hon yemrume mwanza kumenesi mautinzingara hasibabude mwanemme mumjini hanyu yatuhuona na valori yatuhuona kauma namshe nguju ya hubeibwe fikira udungi mrume waho ya hubiha hunu manga Yemruma abasa inu dinakada mini mruma yemruma honge juma usharshe mwanamme yamoni amoleze pourquoi wanzo menye dola ya hango sabangu wanzo ni mansene mrumsha hango yebanu tso huja huni felicite utso huja honda felicitation banda urede mwana mshwatu njema humbala ujamanga yemruma henge juma hutsa ya huleze pourquoi ya latif na ula mwanamme mumjina nyonesho hango yo ujololani mwanamme wodi anza mru. Mbuna tipensere vubari mwanamme yahawarahu ye bogosi ye mkudu. Alafu bahubo ulo mkudu mwanamme alo mkudu. Yapo vrema mlingana ya latif. Ya lingana na wadi ya hurega na tabu. Ye mwanamme katujua. Ye mrulo ni nationalite ya hesha deja. Hasa katsi wema. Angalia mwanadamu ya anza mrumshi. Ya mtukuza ya manziza. Ya mdeplasa fanya tout ce qu'il faut. Ya jaya renga nyumba ya mhanzi. Ya mrumshaba utini komeye. Zilama yote kujazifanya. Zilama yote kujazifanya. Shou ziro hingibwa komoro. Zabaringi litsona roho. Zabaringi litso sikiniana ya latif. Zabaringi litso kalambanu kwamba ani. Litso resenten jemararendwa. Zabaringi lilo wanada mwapeu. Zamanenge mwanamme hamado ya kahondeda felicite mwanamme ye mwanamme na vala deja uladi hawarahi mwanamshe bahu mwanamme hamada we kutina roho unaukanga una mwanamsha gawuna mwanamsha na baniza ntabisha ye mrumme wojweni alafu ye famiyahe wakentu wadabi mwanamshe ukaya antuka ye bogosi hari mwanamme mwamjini ye bogosi ala tuif gamoneke mwanahanyo hawasulimanga Hanjia Faransa juzi hakama yote gamono kaba maisha huya maisha sakir yarene mruma hena gamumshangiri yao rawe mzazahi mwanamshi remhuwa he mwanamshi ganyi huma yote mwananyo wasulimanga gamshangiri mwananyo yaretse mrume yambeha manga ye mrume yamnika papi mbaba huwana gamumshangiri mwananyo mrede naye izo ndizo mwona oka afudhali izo ndizo msuhete ya latif. Izo ndizo mwana wakado sharia. Wallahi ngani mabion. Eke mwanamme we hanyo gwenze andeza. Hajusema nzamba alhamdulillah. Gamjo ujitwa mfami. Haukaye mrulo konta. Yatso konta de mbebe he mwanamshi. Hauke mwanamme ye hawarahe mumjini hapara mbebe he mwanamshi ya demande dola. Mbebe mwanamshi amba subhanallah. Yungu demande dole mwana hangu ikawo ngelolani hujuhamua
Ransi mwanangu tranquille. Uo do utabi. Wakomoro watukufu. Badi uhoza. Badi uvisa. Badi uhabwale. Ibanu wana umepiati hamandami. Haukami njajori gole. Mimi njajori gole. Njaju fanya tabitizi. Tujomba valaba. Shana magali mwaname hamadoi. Ya nshili ni mrumshahi. Wa yenshi mahaminji. Wijiblul sola. Wafanya tout ce qu'il faut yuma yote. Wazayamna mwana ulona 3 ans. Yambali mrumshahi waja juillet 2021. Ya jayarenga nyumba. Ya meble nyumba. Ya tout ce qu'il faut hondani hunu Marseille. Yende hata wanaume halwala wajua mfereshe bwana harusi. Marahaba menjiwa vya mwana mshatu nu Faransa. Wemnu mwanadamu wa kweli. Rubeshe la marahaba. Wemjiwa tunga ukonta. Na vale mwanamme ulende hamba ya kaubehe marahaba ulende hawarahi mwanamsha hangu. Jiankini s'il te plaît. Yeki mwanamme mjini hanyu gomono bogos. Dati wono le photo. Hariye bogosi. Ndotleva na unjilana na chenga. Finalement, yemrumaho hasubise rangu février, rangu wakati haja hasubise tambu kutsumbulia ya hukomea nchililie utsinzingare nirenti ntsuhutsaha ntsina haja nawe ntsina fikira yaho niretina dezangu nibuli ya Latif na balaye mwanamme ulawamba mwanamme aho wonduo umreme yao hitwa wonduo ummonao hitwa wonduo uluhawara ukaumbulia yedi hata wahendu maho ndiambe guhufera shobanda hubala ujamaga na balaka umfera sheba mbeshe hawara gamuhambe bu mwana mshahan gawe enceinte gawe na grossesse ya 3 mois izo njo kwanza nuhambe mdahuka na baraka yankili njo hambe mdahuka na baraka yema na nuhufaria uhindu imrumme gamjua unusu na demu pia tisawa wanadamu pia tisawa yemwanamme katushida turuku profite mwanamme hamanduo ya wanziza ya wanza ya ubala ujamanga deja wasa umone saka kutsumanza yasa yaona mafoto ya hodoni mwanamme homo mjini wambe mwanamme na uladi hawara neze conversation ya insiste wallahi wungu hanzo utijitse bo mwanamsho hangu utijitse bo mwanamsho hangu utijitse bo mwanamsho hangu gwenshi belle demain karibu na boulevard national. C'est là. Belle demain hondo mimi na kaudweshi. Ezo na jonza no behindu mdahuka na baraka. Izo na jonza no behindu mdahuka na baraka mwana mshohangu. Mwanamme mjini hanyatsi hubilisi. Mwanamme mjini hanyatsi uhadaye. Mlawe. Gamhamye bu mwanamme wewe. Ikawa na mahaba ni wanashwa, mon frère. Ikawa na mahaba ni wanashwa. Utimenye kuplu ya wandu. Ambie mwanamshoka ya désolé. Utije umenye kuplu ya wandu. Utimenye le mwanamme uweze mvuzahe. Utije umenye kuplu ya hubilise mwanamme baharuwe bogos. Ya Latif, mwanamme ikawa nga mhujuo ngone juo. Gami Marseille dani nawe. Gamhulongozo. Njia imani. Ukane roho njema. Usikine mwanamme bani hao. Vahe wangu ye famia he mwanamsha ha gamjuza ya wanawema gamjuza wana warabu wa ulomkudu mwanamshi hawaraho yale mkudu kairi ya Latif mwanadamu shinu hili garujo hufa pere tselunia hinu ye hunu dahu gajo mkanisha udunge mrumahu yedeza ulale ufe gajo mkanisha udunge mrumahu yedeza uhunge majitso ye mwanamme we ya jahusubise mwanamme Ikant non pas vous me dire là avec le respect. Gamulongozo s'il vous plaît. Sikini mwanamme bani hao. Ya tuwaze malizahi nezemvuzahi ya bale mrumshahi uja Faransa. Waja wakamfelicite baha wasulimanga. Bovala ngari wanzao. Bovala mguna ujazehel bovala. Bovala heli wabe mwana mshwatu nu Faransa mguna ujazehel. Bovala heli wabe mwana mshwatu nu Ulaya mguna ujazehel. Umjiwa hatu ngo kontana bovala hina bala wede hawarahi ya Latif. Maskin wanadamu wadiwa za ukaya hunu rejangarcho ulao. Maskin wanadamu wadiwa za ukaya hunu dana na yotsi njema. Maskin wanadamu ikao kwa tina roho wajua ukaya nga mtsimbombi shamnyezi mkana paro ni pardone. Karadhi mwanamme bani haa. Utahe mwanamshe bagojo mhundra. We mwanamme wakamilishiha. We mwanamme ulone zungo zaho. S'il vous plaît sahamra jina.
baada wa mwanamshe mjini hani keja kabidi jomenyele maisha gamrongoze famia he mwanamshe gamrongoze famia he mwanamshe gamrongoze mzaza he mwanamshe gamrongoze wanyanya he mwanamshe heli mshangiliwe mwanahanyu ya rede naye mrumahe ya mbehamanga ya mnikakirtasi ya zayade naye ya renga nyumba ya mhatsi na mdojoka ya gamjo uliwambira ngihoma yote wallahi na mnyeze Mungu gamjo usufre ihoma yote kaka mjare konese yeze ile fitna mdituna mwanahanyu mdohambe ukaye kuplia hanyu gejo ukiri kamlolana wallahi na mnyeze Mungu wallahi na mwezi mtukufu wa Ramadhani unu gamjo ujitswa gamjo ujitswa emaishanyu kana ukamema ihoma yote emaishanyu kana wavasa ihoma yote na mhunde namna ya utsa reconciliation mziele fitna mweleze mwanahanyu ukaya hawasulimanga shabura hakajavuka wenji wa jamanga wakaihuma yoti wajahunu walo harumatabu wenji wa kamanga wala wahikomori wajahunu walo harumatabu pourquoi pas nous s'il vous plaît zabani rende naonai mwanamshe wewe gamu conseiller avec le respect mimi mwanamaho turam fikirim rumaho uretse hawara ye mwanamme mjini anyuka kauhanza juka ululera nguhali shautsena nga ubogosi wa nkulu utuna hata mradi ngummede roho ngummede msubuti ngummede wa mahaba ngummede mwanza santima shamrumme tsile ujelo kayo va yangu onge jonyongoha ngumme tsile wodi ukangu jova yasire nyongohe ngumme tsile mnafiki ngumme tsile mwizi ngumme tsile mchafu ngummede mwanza parole ikangu jela konesenje ma ya reconnaissembi shaho himaba no do kana baraka hau mje ukensuka yango tozizani unre maso wambe we mwanamshwa wambie mrume ukaya marhaba meji banda urende mwanamshwa kunjema humbela taja unu Faransa gabu wanadamu wenji waluma yoti gabu wanadamu wenji waluma yoti wajuanza wajemanga ratu waswili gabu wanadamu wenji wakanza wajemanga wabiro bareni wafu gabu wanadamu wenji jusqu'à maintenant wa ubonzi wajuanza waswili manga lewo hujamanga par facilité ye mruma wa facilité ye maisha hakubala hujamanga wenji wajuanza waje huja kutushukuria shangorango harima nadamu mjini uretse mwana memjeni ya hulola uretse mwana memjeni ya hanziza gamrongoze mwana mewe s'il vous plaît avec le respect mdahukana baraka s'il vous plaît sikini yemruma yetsimrumduhaz yemruma même pas 33 kajatimu gorebe mruma honai ya latif reje yemruma hongu hanzo henu sukuguma boyaro henu sukuguma bwedaza est-ce que c'est normal yemrume kana ujola ukangu hanzo shahinu sikajanu famba kwamba moral haukawesha za directi za uneze video za hanga subhanallah ya latif mruaba mwanamshaha yemruma horangwa katutsini kome utsintushe tsinawulala mina we nono vanoma zonira nti gamazondezaho rohodani wandezaho haunirohe mimi yemrume ya njie ya hunde conversation mafoto ya latif daene aula mwanamahemu mjini bizo daene mwanahemu mjini sere mrenge wakati juma wona na panda mezimili avaitsume Ramadhan masihu yo hija ngorantre masihu huranse mrume waiche hodani gorantre tar huranse mrume waiche hodani goneke mrume kaho katina valeur womrume kao hakamilishi hunumanga womrume kao maisha hinga yomema hunumanga hakubalia huja unu Faransa mahaba na nyanzo ya latif ngoroho hata minwi huja mrume hausingara nchilili shamru hamadami yemini wa hija désolé hujo lalo bonze nje kubalili ya ulalo bonze yodi ya mwano mbili twalaka shemrume haukaya mahaba inumba yundu ya peu yole mana na jo conseillera mwanamera mwanamshi
ye kabo mwanamme gawene mrumsha hurambwa ukaya ngu change utilenti hata ha change pia ya beka chuta habango julate kaseti ye kemrumshe hawambia nilesma nilawe utintushe ntuhubulia na bale henu wakati wanzao yeubua facilement henu wakati wanzao yekahuderange wana bizu tranquillement liberté totale waubua liberté totale sheka yende hata mrumshe hai à chaque fois tu me touches laisse-moi mwanamme jiankili ukanebandu kwamba experience jitsahira ujala teka sete jitsahira ujajuhamu ezo abidi ufanye unkomea kadondani tsinkomea unkomea kadondani shia nlawe unikomea kadondani naba tsintushe bomraha utilida to akatajomba dégage chez moi wakati la tsojuha handisa wewe handiso change raheja change bahi ekahu change na baledi akanza ya change wallahi na Mwenyezi Mungu bomana mshahangu hau bomana emrumshola ilikao do yakandia change raheja ka haudungu endezaho yekahu kado humleme bali wewe gujo tifikiria hata ya late kaseti yanzadu hende mbio ya hutsai manamshe wanze mruma wo umanziza kutsina nyanzo utsomfanyazo Alex Abdul Ganjo bloqué. Est-ce que vous êtes madame n'importe quoi. M'jam jihansi kazi yahan. Vous êtes dans bi neutrahi wandu Ganjo hamba. Et kandawe, moi je suis à Marseille. OK? Je suis à Marseille. Wandu narongo sango à Marseille. Yo normal m'jihansi. M'do menya na shoha ñu sendo la. M'do hamba we manam shangu na balango ngorama. Voilà babo cinéma. Maname, hau manamshi. Yekai tsoka wewe hurambua kemru mahongu change nguhomo huja omrongoza ngurongoze helianzao wamba sheri lesma subuti utlede umlemea mando umchange wallahi mru mahongu jolateka c'est bien est-ce que mru mchangu gun trompe na la kutsum trompe est-ce que ngunrongo na la kutsum rangi vala hu change banda ha change wallahi ngujoreje yake liakai yawanzana bebanga bo cinéma tsai ni njia bani kwamba Alex va au diable n'importe quoi gono kayo normal kam tulolo na shomi jinihan waja walolo na ni wajel nje mketi mdo metezizana na udobe wana maraba mejibo valahi beda ube mwana mshaku manga na ngama zombi jamo ngama mfanya mafiti ganjo ku bloquer bo cinéma ngamu kawo binadamu kama nzo tumlogozeni yende mana sisi yensi atutso change inde mana yeti lo armatambo inde mana zifami zatu zisufro inde mana Mwenyezi Mungu atsuni katofiki na bora kati juma urende ya nabi panyinyi mrende nyinyi nduka ikamduke mwanamme na de tsashi ya mrumshewa wana swalo maseli bater ngwa wenji chatum tude ngana swalolo chatum tude ngana swalolo namre gona washibe ngwa maseli bater ngwa umuntu gwanzo ndwaume yana tuifu Mwenyezi Mungu nalike khatima njema Mwenyezi Mungu arengeze ziroho wanwana damu hili kuna uju watsai wangu washo alohu ni watuna ngwa umeshampa kadulu na mlume genza ni mwanamshe mjini hani gamzilo kabanye mrutsindawe gamulongozo mwanamme s'il vous plaît jua kanga unana shah jua kanga unana shah fikirendo kanga unana shah kana rohonku wele ukaya izo ujore de mwanamme wainge jonke ni shaura ndazo na mimi gamhambio ekan jalola ekara hane jalola hutowe mwanamme wo gamdudi nuhabi yeke mwanamme wo humtoa gamhunu komiadi ukaya mimi ganjo huremea yeke mwanamme wo kweli hurenge mwanamshe mjini hana hudunge mrumme kaudia mbia unumanga yemiadi hangu dami nawe ekanja fanga njufanya hata nuhuremeye bangu ganjo honesa ukaya iso urenda ungo rendunaye nawe kabugosi hata emzade unga njom désactiver esprit à la seconde yeka ou continue juma humenye kuplia wangu yemiadi nuhunika o mimi turam
ganjo huremeyaye, ganjo fanya tout pour tout. Na mingam aminikaga mi capable à la seconde ni me désactive esprit ye ka humrenge ni hutabishe roho ya ganjo hutabishe roho na niga ni marseva ngasi marseva e kandi zo mwanamshi u hatoa mrumahi atahendeza ye mrumahi atahendeza wewe mwanamme mwa mjini humrenge gamzambo kujaona roho ya ukaya ye mrumahi weifalahi wahani gamtsa usama le kalimana lamba parce que la plupart des mots du quoi j'ai vu gamtsa usama le kalimana gam li retire subhanallah ya latif astaghfirullah boum monsieur Hassan Issa le négociateur mon frère longue vie à toi gamtsa usama le kalimana bunahamba gamjo mones haukaya uhoza mwanamme ajisakrifie maisha ya lula mwanamshi wazaya mnamana yambalia hata ujaunu Faransa rangu juillet 2021 waja hunwarenge nyumba ya hundu wanaume homjini waja wafereshe mrumme beru fereshe buvalahi nyezi muna ujazeri buvalahi baada hurenge mwanamsho hatu ujahunu Faransa je ukeda wena ye rijibiwa na bala uladi hawarahi ya kaunda fereshe mwanamme finalement ya jahunda zile mwanamshi ajue juma umredanai ya mwambeka tsumtsaha mwanamme atutimize 33 za ndumahi hawara mjini hao yafanye tu pour tuanze ya mtowe Mwenyezi munanike khatima njema na mwisho mwema ya latif mwanamsho wangu wede mrumaho mbaba wana hubakida wena s'il vous plaît wallahi mwanamme wangu jo hutsimbeza firauna hawara ho wangu jo hutsimbiambi na nifamia mwanamshe s'il vous plaît na mweleze mwanahani na accepte njema marendo na mkubali zenjeme mrumewe yafanyie mwanahani ye mwanamme we yamba mwanamme hajaka umfereshe na magaleze nrosi ya deplace vraiment mrume ya bali mrumsha hujaunu marse ya deplace ya jadombe ka félicitations buvalahe ngasi kontanawe buvalahe ngasi dakuru nawe buvalahe ngari wanza buvalahe hulirande njema simjiwa haka na vala wala komba valahe wadi mwanamshatu wala wala duulonge mrumshe deja ye mrumshe sama bi mrumende zahe ye mrume yanje yaone mafoto ya lovu na bizu na beze ya hedene mwanamme laba mwanamme eske ngamunoka udo binadamu eske wa usilamu yode manalogozo mwanamsho hangu yode manalogozo mwanamsho hangu nimwambie mwanamsho hangu ye mrumaho wodo uhanzo wallahi na Mwenyezi Mungu shahawa na mahaba ya I love you na je t'aime wallah ya ukana uparojuka na maana mwanamme wangu hanzo abasa ya tsuhulola mwanamme wangu uprofita ba tsuhulola sha wallahi yuhulola ngujo hushangeya na siga jo kaban mwanamsho wangu s'il vous plaît fanya tout pour tout demrumaho nguhanzo hahurenge ya nyumba même pas un hafanya tout ce qu'il faut même pas un utsidunge fikirambi za wandu ikaba kwa tsuhutsa wa kwa tsuhutsa bo mwanamsho hangu wa kwa tina mahaba na bo mwanamsho hangu mzazaho ne manyanyu hongwa husuteneo utowe mrumaho bari ye mjeni c'est ça yode akili ni unikao garlao harma mwezi mtukufu gasi haruma kume la huis la maghfira la tauba la mahaba la nyanzo Mwenyezi Mungu arniki mwanamsho wangu jua haina masir uswali swala za haji uswali swala za tauba utahe Mwenyezi Mungu wallahi uefase mwanamme horohoni hao ubakido na mbabahe mwanamme bani hangu ngamuhambio ngamuhuniko conseil tanke frère wakati ka ngamuhurespecte haukati na uvumbale dzina la mtuvumbale dzina la njavubo mjiwaho hauko mjiwaho do mjimzima daone mwanamshi gamuhambio s'il vous plaît pense ya kwa mwanamme bani mwanamma we mwanamme bani ha dojua ukaya hizo uzifanya nizo adhani uzifanye nizo aliso zifanya wakati kama mwende hamba ukawe mwanamshaho félicitations valahi baada humbala uja Faransa na bala ukamringa laani shetani harumu mwezi mtukufunu o mwezi wa Ramadhan harumu zetsu kume za huisa le kume la huisa la maghfira
ya roho yako ike makini, s'il vous plaît. Fanya tout pour toi hata roho yako iburahi. Ulaani shetani. Udojua kazi nunga mzira do mungu. Suriga mjona de wazi. Udojua hizo, s'il vous plaît. Yo ni message hangu. Papa les enfants jour bloqué. Misi de mwaname Hassan ya ko resiste. Ze vocal, ze messages ya keka so mi usoma. Ganjour bloqué. Moi j'ai pas besoin de ma kalboshi. Mwenyezi Mungu ananikirate manjema. Da haini zile hunda wa harmati yenu, c'est pas pour rien. Haini zile jezao ya nchi yako, c'est pas pour rien. Mwanadamu ngudungo fikirambi ya diwazi ya mreda njema ya mtukuzi. Tsozi la mrume loli hea wale. Mwanamme ya roha tsozi. Yabona mdoju wa keru ya hei kabia. Na Mwenyezi Mungu kado hiba Hassan. Ye haki haina mzima harumanyi. Mwenyezi Mungu gujupeyesha. Mungu gujupeyesha. Mwenyezi Mungu gujumlibani. Yode mana ni rongo zao. Gabotsa watu ambazo wa hundra latif. Ya Mustafa ilmadikizi mhund. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema wa Komoro. Mwenyezi Mungu narnike musomwema wa Komoro. Mwenyezi Mungu narnike ya risami ya rengeze zero. Haukaya mimi kanga mlungu bandabo na tore ya. Ye Faransa kamil. Ukanga bomla jos butabe ukaya tsimdragia mrumshe. Jamais. Gabo mla jos butabe ukaya hundragia mrumshe. Jamais. Haukanga mjuka ulenda na itsinjema. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu ya jali heze baraka za Mungu na mtume. Nele kumela husalini. Ye mwanamme we yanje hikma. Ya elewe. Ye kaone message ya hangu. Ya elewe ukaya ulenda na itsinjema. Ye mwanamshe we. Ya elewe ya ukaya mwanamme we hamrede njema. Ya elewe ke mwanamme we hamtukuza. Hamtoa harumatambu mayote. Hambeha hunulaya. Hamrenge ya nyumba. Gena la kile ya. Finalement. Yende hate masihu. Yaje. Hulanda hulawe. Ganzuni mkomelesima. Izo zofanyishiha. Abasa kuturoha. Bende gasarma mwezi mtukovu. Kuturoha. Shaga mhamira hetu mwe jahisa. Na la shetan. Pense à ton mari. Regarde. Angalia. Angalia. Combien de kilométrages à Mayotte et de venir à Marseille. Ya toze maliza. Ya utsinzie biye. Mfanye paksi. Hata ya hubale uja unumanga. Uje gomredona ya latif. Subhanallah. Finalement waide mwanamma. Finalement wa mwanam shohangu na balango njongora ngongoremo. Finalement waide mwanam shohangu na balanga mloveo. Et ça nous dérange de nous déplacer. Je me félicite, madame Charo. Ou félicite, Namrume. Ya ukaya marahaba, mais tu me vala he. Bon, m'jiwa hatu, obeshe la marahaba. Banda hubali, madame Charo, hujamanga. Bovala, merci beaucoup, ngari wanza bovala he. Hejita dwa ifanya bovala he. Banda hubali, madame Charo, kuja Faransa. Garu beshe la o marahaba, bovala he. Hejita dwa ifanya. Hata pour tout, madame Charo, jamanga. Finalement, ya latif. Finalement, voilà où la kamba marhaba menji, voilà le donner mwanamshe. Subhanallah. Wa Komor, yemrume kajavani, yemrume haone mafoto, yemrume haone zelevalova, yemrume haone mafoto ya hobu waonana, na o mafoto ya février, ya o mafoto bada saja Marseille ya latif. Yo des messages hangu. Hauzia. Skawifanya avec le cœur. Hauzia rahaza ngozini zjakazi. Maître Avalé mana ka couper en direct, j'ai pas fini. Va là-bas. Nyezi munane ki khatima njema na mwisoma ma insha Allah. Nyezi munarengeze zero hordo jokorda na yotsi njema. Nyezi munalo narinike hikma na taufik riki wanadamu wabushira na heri na njema. Moi, je vais aller manipuler les femmes des gens. Moi, tu ne manipules pas les femmes des gens. Je ne me pas shahani, pas ni mrade nini. Na mangala na swalo mwalo mibule. Shamtugule mwangango swalo na wanwa ume ili haumenya se couple. Ba huwa kutsona haya kwa mwanamke mjini hanyu. Ai mwanamke mjini hanyu. Kujamlo la rangu hale kujamsa lo ni mru hata mdeplacement yoti kamtsona se njema hizo. Hauzia do ubeshe message ye mwanamme woi Mwenyezi Mungu ya hujaili
unjie hikma, unjie na rohoko, uyelewe ya ukaya urenda na itsinjem. Urenda na itsinjem. Ho upama hatsinjem. Ho utsimbiabi manyanyu ho tsinjem. Valahi wahanyo tsinjem. Na mkiradhi wanashohanyu ikauka mjawalolo. Yekawalolo. Ni wanaume wajeni na mrespekte wanaume na mrespekte mazimejuanu. Na mwanze mazimejuanu. Mtsinjie jumahanza mkemfaraka. Mtsinjie juma umenya. Wanashohanyu kangwa haruma sitara na mshukurie sitara. Na mshukurie sitara s'il vous plaît. Iyo de message yangu nombo mnyezi Mungu mwanamme we ya Paris. Nombe mnyezi Mungu mwanamsho ya Paris. Ba wallahi ngasi Marseille ngujojitwa. Ngujojitwa katika mwanamme we, ngujo mete a genoux, ngujo mete en souffrance wakati kao hatrahimrumme ne mwanamme ho hutabisha jomkunisha ukaya ya kikabenzi. Shaya humeta en souffrance ili wawa utanadhali hufa. Mwanamsho hangu ria mnyezi Mungu. Ria mnyezi Mungu rahemru maho eja desidi amba ngodoza. Haono hajua ukaya deja humtrompe ngomtrompe. Harambua ukaya ngawedone mwanamma haukawa mwanamma haukawamba mwanamma mwanamme haba mwanamshwa dojua ukaya wallah utsirenge visage mwanamme wono kainge bogos utsirenge sharmu sha mwanamme wamba ukange bogos hunjia harma fikira ituna atamrani Mwenyezi Mungu narunike taufiki na hikma na umri mle rido sikiniana rido anzana rido benzana rido nikana conseil Banon mrende bansi swanao mais on est tous des excités on peut être excité rido excité rilenge wazade wawangu rimeni shangari yao haukatsi njema garjobe dunia inudingo on va laisser ce baman dia latif garjobe dunia inudingo ho hufaka ulaha manadamu ulawa watsina ukahalawa na mnaje wewe ujinikosulika kuna ube dunia inudingo ya latif na mnaje wewe ujinikosulibo mwanamsho wangu kakimlu mawendeza ujueshima hamiga ya latif subhanallah sabunyi fami mzibaharilia ho sabunyi fami mzibaharilia ho ya dunia inu kaidola wenji na wenji wakana maana wakana mali wakana majumba wayaranti Mwenyezi Mungu hawatamani. Pourquoi toi, pourquoi moi? Njaka uhude ya jeune homme. Njaka uhude ya madame Shahang. Il nous conseille tant que frère. Hanze ya wanziza jana wakaumbulie mavaji ya shimahaba. Hanze ya wanziza jana wakaumambra se shimahaba. Hanze hanziza uweikao mkaula la mubatsana shimahada. Hanze hanziza uweikao hakauhuona wakati kango harumatambu, ngao harumafuka, ngao harumasakara. Hanze hanziza uweikao ya wakaumona a chaque seconde hoda honi. Shautsanze kaliboshi momjini bahari uo hufuhaye hujibanaye yebogos. Ria Mwenyezi Mungu mwanamshahangu raheja katrota. Shababi mwanamme hauze direkti yangu yo conseil tulamu yahunika. Tanke emrumme wahe emrumshe mwanamsha ikaudo uloda wenaye nguhutsaho wakati ikaudo jokaya heli ya utsaho wamdu ulone makirutasahi wamdu ya ikao yalo normal na mwetsinu saspure mwende hule wakati ikao humenyele maisha yahe gumenyele maisha yahe ekose ya hangudo uhambia ukaya vomia utsahe mrumshe mrajina ubaki dawena utsahe mwanamshe mrajina urense mwanamshe woya baki dene mrumma hata mpaka de yabo gamtsa usamaha ekaitso katsamba kalima lendanai haula janai omusizoni bano wakati kao ngasi haruma zensukume za baraka zahir za mafaka Mwenyezi Mungu aruswamihe makosa yaruswamihe zanwe kaudora rede harumwetumu nana emakani maraka uyamba harumwetumu au kaya uti makalima shubinadamu chayoko usamihi Mwenyezi Mungu waeche uo de mwenye msama atampaka lehabo longue vie à vous. Mwenyezi Mungu na mtukuze na atukuze. Ya jailie haina mwana maore na haina mwana mkomori ujihondo harumwe masi wa ulo hai. Rudo shikuri ya rohimidia ukaya gasar mwezi mtukufu wa tauba, wa maghfira, wa rahma na riprofite raheja ka Mwenyezi Mungu haritamani. Haukaya wenji wa johanza ikengo onamua hato mwezi unu Mwenyezi Mungu aja watamani na wawala wakwawati na riprofite sisi kaudori liyo. Rike haruma
rahma na baraka ranzane ribenzane rusindane nayi yahwanza umanze yahwanziza umanzize Mwenyezi Mungu arjane jokana heri nike tawfik yarisame makosa ya hatu yarisame madhambi yako insha Allah hata mpaka dayabo bom